Ini pon kerja kerja ko ile ini down le ini video le ni ba em kat tu kan ni nut ki perlok ki wa ko outfit phang yong kamano edit video kamano lyricals video kamano ki katugan ni mau ki lyrics video te halor gani video te percama tho ki lar ki kamano yo ukhnai phi kita ki tips kita ki tricks kamjo kita ki one more untuk rekam dua yo pi the yo use pile yo proof pi the pi the di upai pi gani video te sama apa cha do pun kaman yo o kain master klam batarma kaman yo o kaman ye o download na po Google Chrome ni dem hoy te kaman download o ini the do teran hi guys. So that's all. The don sedang mau ikai gini video. The terakhir kalau ini nak kami jin dina itu ini di bawah pubiang mah vokal dia na, pubiang mah kita attraction dia na itu di perlu perjor. The ngai le, the kau ini jin sedang dia na, man kau gini dok. The jin sedang dia na. The hope you like it guys. So pai gini video, do good. The yo PG ikai pubiang. Boleh cuba di perlu perjor. The siapa hamdam like gini video. Boleh cuba. Log bayu bi hai ni te post tang ini te man live ide direct na Google Chrome man point na Google Chrome te search KineMaster mood droid kata ko biga site de layout te yo pinchna de me add new tabs man de new tabs te search hai ni KineMaster mood droid. The pin in new search feed me direct and new me go the wish kind link direct KineMaster Pro v4.16.5 APK plus mod use ke tu man klik page tu pachwa de pure chwa ini pachwa gani ga jingtho ini telada senyau pi wadang use ka tu lada am use ka हम यूज़र का गनी तने भाग teman go dang yo dang latest update te klik itu download mende klik itu download tapai heni bon jai ki version yo pi ki version kita ga 4.16 hoi ga ha phone Android te kita ga 4.15 lem hoi ga Android te gani cepo hoi ga 4.14 4.13 kini yo pi te gini hoi ba you use haki phone 4GB RAM 6GB RAM, lagi 2GB RAM, lagi tu hoi baik. Dah harga Taiwan Garaman Pro ko ada MKM use app dok EU tab lagi V1 ki software. Tadi wa klik page itu te download, mana klik page itu new option hai ni. Te dang one biang sana jerong scroll biang itu dang mi itu upload download itu prapau M.4 MB te download. Mana download page itu mana dap download pin itu lah ni 3 line mana dap tu 3 line te line direct download mana point tu download te install mana klik pin itu te install mana dap install ngato dap install swa te so open te memcam de ni ada dap download swa te do kam tu Facebook if you are pro kiwa pai gani video yang na kiwa jo kerja yang ana kapor kiwa jo irap yang ana kapor medo sedang upload video yang na hado ne keski kamu ada jam jo ya ka arja subscriber te kata target ya ka watch time hours yo achi kama 1000 ran hiu yo monetize ya ka YouTube channel bi na te lemba ka kerja yang pi ki parlong na kapor te trial em ke jingkermen yang awal poi ke so jar kenta
te lembaga jing kerjaan yang pi kamjo le ye wada te kerjaan pi ble chibo ne pi par lok bejo kerjaan yang na port support te iwo black and rap ram lang pi yo pi me ko ko kia o yo de am lang wa chiru pi